igitabo cy'itangiriro igice cya 20. Igice cya 20 wa kabiri aravuga ngo Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushiki we ari mbere y'umwami w'Isirayeli akunda Sara n'atakwa ariko mw'ijoro Imana ibonekera imbere mu nzozi iramubaza urapfuye ubwo umugore wakurwaye ugafise nawe mugabo Abimeleki yari bwamwegere nuko arabaza ati mwami wogeseza abantu kandi ataco bazi ubwiwe siwe yambariye ngo ni mushiki we na nyamugore yavuze ko ari musaza we icyo nakoze nagikoza nta mutima urerekeye ata amaboko nayanje nanje wumviriza Imana nubwo gatandatu Imana imwishurira mu nzozi z'ikoko ziyuko wakoze ibyo ufise umutima utakurekeye kandi nanje nakuje kujuburako nicyo cyatumye ntagukundiye kumukora none rero subiza uwo mugabo umugore wiwe uko ari uvurishwa nawe azogusengera ubone kubaho ariko utamusubiza umenya yuko utazobura gupfa we n'abawe bose Abimeleki akoroka kare mu gatondo ahamagaza abanyarugo biwe bose abiganira ibyo byose abo bagabo baratinya cyane maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati watugize ibiki nagukoreye icyaha cyatumye umeneka icyaha kimwe na gito ko n'igihugu cyawe wangoreye idakwiye gukorwa Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati yo wabitewe n'ubundi rero yagiye bisigura Aburahamu aramwishyura ati nuko nibwiye rwose yuko atagutinya Imana kuri ino ni kandi bazonica bamuhora umugore wanjye kandi koko nimushikanje ibara ni mwene data ariko si mwene mama atamubwira umugore maze namukase umugore wiwe nuko rero nari Imana yamuriye mu rugo rwa data ikambwiragiza naramubwiye nti ukuri gukwiye kuzogenda ntaha aho tuzoshika hose uzuvuga uti uri munsi mushikanje Imana nigufashe umwami nawe hanze arashikaho abazwa n'uwo we avuga ati nuko nibwira nuko atakubaha Imana kuri ngaho naho bitoba na Imana harahishurongorera ahantu ngaho usanze ukabona ko atabantu bubaha Imana na Imana abo bantu nabo bene bakunda harahishiraho ahantu kugira ngo bakwigireko nkabona Imana ariko ushitse aho hantu urumva bene byamugendeye wewe wizeye iyo Mana ukamenya ko ishobora byose kandi ko ibyo umugezemo ibishobora kubigukuramo hanyuma ndibuka yose Pawulo abwira Abikorino atega hari aho dufatwa tukajyana naho ntabwo ugasanga muri mu bantu bagoye naho bagoye wogenda n'umuntu wubaha Imana hagati yawe bakwiye kandi rero muhagaze neza ntibabura icyo bakakura mwama dufashe Imana ni ruhande nibuka umunsi umwe ari kera n'ishuri nisanga ndi mu nzu
ibintu barahanahana baravuga abapasitori abapadiri ndahora ariko numva ndunduriwe nangwa kuvuga iwana yabo rero iki ni ikintu ibyo muriko muravuga kandi barahagarika ngo kandi ngo twabonye wabafashe n'ifana ngo bidusigurira wewe naciye mbona yamapete n'ibindi neza basubiye hasi mwicende bakuru kuko bari babuze abantu ngo baraherera abantu ngo barabona no kunywa ngo ngizi ngizo inzoga ubona Yesu yahereye umuvinyo bibaza ko yahatanga umuvinyo ureka none byose birayibona yahinduye amazi ariko ntitubona ko ibyo byarimo kuko mu nyuma bagiye barondera iyo umuntu ari mu ngorane basa n'ibyo bintu yibagiwe ibyo ngorane arimo bigeze ko umuntu umwe abura umwana hama rero avyumvise wese yoroka bamumoreza basi wakazovuga murebe mwumva bari kugira ngo umuntu agize basi yibagiwe izo ngorane arimo ariko ku bantu bazi Imana byose uko wamurega ati amahoro y'Yesu ampa nawe nagenda ariko nugenda habona bikomeye n'ahantu rero naho uri hagati y'abantu batazi Imana wohaga biherezo ndabibabwira ndabasubira barambara ndasubira ndabona barategereje biherezo baratahuka umurare bansezera bambaye urakotse muri ubwo buryo rero abazi Imana aho dushobora kuba tugeze uhagarare nk'abantu bazi Imana aho uri umenye uti aha irango yafise ububasha bwose muri ubwo buryo rero natwe no muri ino bintu nk'uko Aburahamu yavutse ngo nahabwa yuko atakubaha Imana ariko Imana hariya yaravutse uzokuvuga nzomuvuma uzoguheza nzoguheza iyo ryari rimaze umuntu arikorereko arifate nkana itwotwenga ega n'ivyama vyatubaye koko umwami ariko adufashe tugire umwete wige dutahure neza iyo Mana kuko hariya wewe ndaho tugire